Umuziki nyarwanda usigaye winjiza akayabo k'amafaranga menshi cyane. Benshi mu bahanzi b'abanyarwanda bavuye ku rwego rumwe bajya ku rundi rwego bitewe n'umuziki bakora. Batumirwa mu bitaramo bigiye bitandukanye, haba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Benshi ukabona berekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukorerayo ibitaramo, niko kandi bishyurwa akayabo k'amafaranga menshi. Kugeza ubu ngubu buri muntu wese arimo aribaza, abahanzi baba bageze hano mu Rwanda, twiyemeje kubagezaho urutonde rw'abahanzi 10 bakize hano mu Rwanda muri mwaka wa 2025. Munyemerere tubagezeho urutonde, ariko kandi tuzari kwabagezaho kandi subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana muri ibi byegeranyo bigiye bitandukanye, ntihakagire ikigeranyo kimwe kijya kigucika. Ku rutonde rwacu tugiye guhera ku mwanya wa 10 tugeze ku mwanya wa mbere. Ntabwo uzigera ubona umuntu uri popera ku isi yose aturuka muri Afurika cyangwa se aturuka muri Aziya. Uzabishyireho amaso yawe, here I bet uzasanga uwo muntu aturuka hehe? Mu Bwongereza, muri Amerika, cyangwa muri ubwo buce bwabo nyine aho babashyira. Ku mwanya wa 10 turasanga umuhanzi Dorcas Ingabire wamenyekanye ku izina rya Sunny ubwo yakoraga indirimbo yise Kongora, imwe mu ndirimbo ahamya ko yamutwaye akayabo k'amafaranga menshi. Indirimbo akaba yarikoranye n'icyamamare hano mu Rwanda Bruce Melody. Indirimbo rero ikaba yaramutwaye amafaranga menshi, haba mu kuyitunganya mu mashusho ndetse na audio. Kugeza ubu ngubu Bruce Melody akaba yarakoranye indirimbo n'uyu muhanzi, akaba ari we mukobwa Rukumbi wa hano mu Rwanda utunze akayabo k'amafaranga menshi cyane, witwa Sunny Ingabire Dorcas. Uyu muhanzi rero akaba abarizwa muri Kenya, akaba naho akorera ibikorwa bye bya muzika ndetse n'ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubucuruzi bwe, aho rero afite inzu itunganya ikanagurisha imyenda yitwa Fashion House. Uyu muhanzi ni umwe mu bahanzi bafite akayabo k'amafaranga, mu kuba sesenguze ukaba bagaragaza ko uyu muhanzi afite arenga miliyari 1 y'amanyarwanda. Reka tuganyarukire ku mwanya wa 9. Yeah, what's up my people? Call me P, call me Platini, call me Ku mwanya wa 9 turahasanga umuhanzi witwa Neme Platini wakoze mu itsinda rya Dream Boys. Uyu muhanzi bihamya ko uyu muhanzi yasinye amasezerano na kampani zikomeye cyane zamusinyishe amasezerano yo kwamamaza, harimo 1% Entertainment. Iyi ni kampani yamusinyishije amasezerano, ndetse kugeza ubu ngubu akaba yarahawe arenga miliyoni 500 z'amanyarwanda. Izi miliyoni zikaza ziyongera ku miliyoni yari asanzwe atunze, bikaza kumushyira ku mwanya wa 9, ndetse akaba ahagaze miliyari 1 y'amanyarwanda na miliyoni 85 z'amanyarwanda. Ku mwanya wa 8 Rwanda mwita Regisi Kagame, bamwe bigise 50 nk'agaciro k'amandazi, abandi bitwa imigi Florida Karangazi. Ibintu nk'ibyo ntabikozwa yabiciye amazi yitakanaka aka baba mu mpazi. Ku mwanya wa 8 turahasanga Gasinzi Aime cyangwa se Riderman, wagiye umenyekana mu ndirimbo zigiye zitandukanye, ndetse uyu muhanzi akaba yaratwaye na Primus Guma Guma Superstar. Ndetse uyu muhanzi akaba ari umwe mu bahanzi bafite ibikorwa bigiye bitandukanye, akaba yarafite inzu itunganya umuziki yitwaga Ibisumbizi. Kugeza ubu ngubu rero Riderman akaba afite n'izindi business akora nyuma y'umuziki. Izi business akaba zirimo amamodoka ya taxi voiture ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Uyu muhanzi akaba yamamariza kampani zigiye zitandukanye harimo na Airtel. Kugeza ubu ngubu uyu muhanzi akaba agaragara ku mwanya wa 8, ndetse akaba avuga ko yitungiye miliyari 1 y'amanyarwanda ndetse na miliyoni 300 z'amanyarwanda. Tugere ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga Ngabo Meddy, n'umwe mu bahanzi b'abanyarwanda bakoze ibikorwa bigiye bitandukanye, bakoze indirimbo nyinshi zakunzwe. N'umwe mu bahanzi bakora igitaramo stade ikuzura, ndetse abaje kwitabira igitaramo bakabona naho bajya. Uyu muhanzi yakoze indirimbo yakunzwe cyane kurusha izindi zose ku rubuga rwa YouTube, kurusha abandi bahanzi ba hano mu Rwanda. Slowly, imwe mu ndirimbo yimaze kurebwa na miliyoni zirenga 100 zose. Uyu muhanzi akaba yaravutse mu 1989, akaba yaravukiye mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Mwaka wa 2010 akaba ariko yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ariho yakurikiraniye amasomo ye, ndetse kugeza ubu ngubu akaba ari naho akorera ibikorwa bye bya muzika. Nubwo umuziki atakiwukora cyane nka mbere, ariko ahamya ko
umuziki awukunda kandi atazigera awuhagarika. Nubwo yavuye mu kuririmba indirimbo z'isi akerekeza mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, uyu muhanzi Meddy akaba ahamya ko umuziki awukunda kandi atazigera awureka. Uyu munsi Meddy benshi ntabwo bazi imitungo ye, benshi bavuga ko ayihisha, ariko ku basesenguzi bagaragaza ko uyu muhanzi atunze arenga miliyari 1,500,000 z'amanyarwanda. Ku mwanya wa gatandatu turasanga umuhanzi witwa Thomas Muyombo Thomas, umwe mu bahanzi b'abanyarwanda nabo baje gutwara Primus Guma Guma Superstar Season 1. Uyu muhanzi akaba yarakoze ibikorwa bigiye bitandukanye, akaba ahagarariye n'ikigo gishinzwe gutanga amaraso hano mu Rwanda. Uyu muhanzi akaba afite ibikorwa bigiye bitandukanye afatanyije n'umugore we, bakaba bafite n'inzu yo gusomeramo ibitabo yitwa Iga Publisher. Uyu muhanzi ku mwanya wa gatandatu akaba ahagaze akayabo ka miliyari 1,700,000 z'amanyarwanda. Tunyarukire ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Mugisha Benjamin The Ben, wamenyekanye kuri iryo zina ku byerekeranye n'umuziki. Uyu muhanzi yagiye atwara ibihembo bigiye bitandukanye, harimo Salax Award, harimo kwamamariza ibikorwa bigiye bitandukanye, haba kwamamariza ibikorwa bya telefone cyangwa se by'itumanaho. Afite kampani yamamariza yitwa Tekino. Uyu muhanzi rero akaba yarasinyiye amasezerano na kampani zigiye zitandukanye zamuhaye akaboko k'amafaranga menshi cyane. Kugeza ubu ngubu uyu muhanzi akaba abarizwa ku mwanya wa gatanu, ndetse akaba ahagaze miliyari 1 y'amanyarwanda na 816,000. Uyu muhanzi ni umwe mu bahanzi bagiye bakora indirimbo nyinshi zaguye ku mitima y'abantu benshi. Uyu muhanzi yakoranye n'ibyamamare harimo na Diamond Platnumz, ni mu ndirimbo zagiye zikundwa kurusha izindi mu Rwanda. Ku mwanya wa kane turahasanga Butera Knowless, umwe mu bahanzi kazi b'abanyarwanda bamaze imyaka myinshi mu muziki, imyaka isaga 12 yose akora umuziki. Uyu muhanzi akaba abarizwa mu nzu y'umutunganya umuziki yitwa Kina Music, ihagarariwe n'umugabo we yitwa Clement. Kuri ubu ngubu uyu muhanzi akaba yamamariza kampani zigiye zitandukanye na Infinix Mobile Phone. Uyu muhanzi akaba yaratwaye na Primus Guma Guma. Kugeza ubu ngubu ni umwe mu bahanzi kazi biteje imbere mu byerekeranye n'umuziki. Uyu muhanzi akaba abarizwa ku mwanya wa kane, ndetse na miliyari 1,900,000 z'amanyarwanda. Ku mwanya wa gatatu urasanga Intore Masamba, wagiye umenyekana mu bikorwa bigiye bitandukanye, akora indirimbo nyinshi zigerekeranye na gakondo, akaba anatoza n'imbyino za kinyarwanda. Uyu muhanzi bitewe n'amafaranga akorera mu muziki anayashora muri business zigiye zitandukanye. Uyu muhanzi rero akaba aza ku mwanya wa gatatu, ndetse akaba ahagaze miliyari 2 z'amanyarwanda. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga icyamamare yitwa Bruce Melody, umwe mu bahanzi bagenda mu modoka ihenze ya Balabas, ihagaze 200,000 z'amanyarwanda. Uyu muhanzi akaba ari umwe mu bahanzi batwaye na Primus Guma Guma Superstar ndetse na Kiss Summer Award. Uyu muhanzi akaba yamamariza kampani zigiye zitandukanye harimo na Tekino. Uyu muhanzi akaba ari umwe mu bahanzi bakize hano mu Rwanda, baza ku mwanya wa kabiri, akaba ahagaze miliyari 2.5 z'amanyarwanda. Twatangiranye urutonde twabahabwiye bamwe mu bahanzi bakize hano mu Rwanda. Twabwiye Mugisha Benjamin cyangwa se The Band, twabwira Masamba Intore, tubabwira Dorcas. Ese ku mwanya wa mbere hariho nde? Twandikiye muri comment. Tudatinze reka tuhise tugera ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere twasanga umuhanzi witwa Ruhumuriza James. Uyu muhanzi ni umwe mu bahanzi abakomeye hano mu Rwanda, bamawe ku izina rya King James mu gukora indirimbo zigiye zitandukanye yagiye ageza ku banyarwanda ndetse n'abakunzi be muri rusange. Uyu muhanzi yagiye akora ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo business zigiye zitandukanye, harimo inganda zitunganya amafu ndetse n'ibiribwa. Uyu muhanzi akaba yarinjiye mu buhinzi bwo guhinga imiceri nk'uko bamwe bakomeza kugenda babitangaza. Twifashishije ibinyamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'abanditse kuri uyu muhanzi, bagaragaje uyu muhanzi imitungo afite, baza kuvuga ko uyu muhanzi ahagaze miliyari 3 z'amanyarwanda, arenga miliyari 3 z'amanyarwanda. Urutonde rwacu nuko rwari ruteye. Niba utarakanda subscribe, nyamuneka yikande, tujye tubasha kubana amakuru n'ibiganiro ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye ugenda mu hano kubivugwa trends. Reka ngushimire cyane, dukomeze tubonane mu minsi iri imbere.